nde asezerane mu murenge hanyuma mu mutwerere nta kibazo ntajya gukora divorce ntabwo muzabimenya nyandika wanikwe karindwi kankubwire wanditsemo message ndakwihorera ugira ngo nta budahangarwa ngira mu bubasha mpabwa no kuba ndi umwana w'Imana nkumenya umutwe wanzoka we pash katika general Yesu toka twiganirire. Biravugwa yuko umuntu witwa Bosco Empire afunzwe rero azira iki? Muramuzi Bosco arasesengura pe, apfa kuba hari ikintu yakubonye yakumenyaho amakuru arasesengura. Ni mu bwo buryo rero yasesenguye umuntu witwa Mama Charlene na Pastor Mutesi. Ageze kuri Mutesi rero aramusesengura koko kuva mu mizi, aramusesengura. Bigeze kuri ubu bukwe bwo yakoze bibindi. Biravugwa ko rero nkuko nyine Bosco abisesengura n'aba bantu bose bitwa ngo ni ba Camarade, ba Justin, ba Pastor Claude, nubwo Claude we ribu yamwiyamye, n'abandi benshi muzi baje muri iyo shusho y'iki yiyobokamana bazamukanye na bamutesa abo ngabo. Biravugwa yuko rero Bosco we muri abo basesenguraga yuko agize ate ashobora kuba afunzwe. Gufungwa ko rero byavuye ku ntandaro ibintu byose Bosco amaze iminsi amukoraho nk'ama episode umunsi ku munsi, nko muri aya mezi uku kwezi kwa kabiri ashobora kuba yaramukoze ibiganiro birenga 4 cyane cyane rwose Mutesi atari na Mama Charlene, aho yagiye avuga yuko ibintu byiwe by'ubukwe ari ibintu by'ubutekamutwe, ari ibintu bya scam aba yateguye. Muribuka igihe Mutesi yari ari kwa Sabe ku Isimbi TV, ubwo yavugaga yuko Imana imuhaye umugabo yazajya abyuka buri gitondo rwose atera isaruti ko Imana yamugiriye neza. Aribwo umuntu witwa Pastor Justin ngo nawe ngo ni umupasiteri sinzi amatorero babashumye ngo nayahe, aribwo yavugaga yuko ibi bintu bya Mutesi ni planka cyangwa se ni ibintu baba bategura umushinga bakawuzuza neza. Sabe ubwe ni umuntu uzwi, Mutesi ni umuntu uzwi, kuba yakicara rero kuri platform ya Isimbi TV biroroshye kugira ngo yumve, niko bivugwa. Rero biravugwa yuko icyo gihe Mutesi aribwo yavuze yuko uwamuha umugabo yazajya abyuka atera amasari ayaterera Imana. Bivugwa yuko rero ari ibintu yavuze kuko muribuka abivuga nibwo haciyeho nk'ibyumweru nka 3 agira ate akora umurenge n'uriya mugabo bakoze ubwo witwa Ferdinand. Nibwo umuntu witwa Pastor Justin yavuze yuko we na Sabe ari ibintu bategura, bamara kubitegura bakicara hehe bakashyiraho ngaho ikiganiro, aba diaspora bagatwerera umuntu witwa Mutesi, bakamutwerera koko. Mutesi ni umuntu uzwi kw'iyi mihanda yakamvuge gutyo, ni umubyeyi uzwi. Ibyo pastor byo ntabwo nabitindaho kuko nkuko Julienne tumuzi, twaba tuzi Mignone nk'abantu bafite ama eglise azwi. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo Mutesi yumvikana cyane mu matwi nk'ukuntu bari abagore bumvikana mu bintu bya church. Ahubwo Mutesi tumubona cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'uko Julienne azwi na Mignone, ntabwo Mutesi we ariko tumuzi, nubwo yaje mu ishusho y'iki twamenya aza mu ishusho n'ubundi y'umukozi w'Imana reka akagira n'amagambo abantu benshi bakunda. Rero bivugwa yuko Mutesi kuba azwi gutyo na platform yicaho ya Murongi Sabe yitwa Isimbi TV, kugira ngo bategure ibyo bintu babatwerere ni ibintu byoroha. Aribwo umuntu witwaga Justin yavugaga yuko nyine babitegura kugira ngo bamutwerere bamuha amafaranga just bikarangira gutyo. Ariko biza kurangira avuze ibyo bintu uwo mu Justin ubukwe nyuma y'iminsi mikeya buraba. Ari nabwo hari igihe yigeze kwicara n'umuntu witwa Gerard, nawe niba ari umubishop nawe umupasiteri sinjya amenya amatitre yabo, bavuga iby'urukundo rwabo ngo abantu batangira kugira gute, batangira kubatwerera. Ariko mu kubatwerera baza kuza bavuga yuko nta rukundo ruhari, nta bukwe buhari. Barangije bagira bate, barangije ngo bagabana amafaranga, niko bivugwa. Rero n'ibi ngibi biravugwa yuko uyu Bosco Mutesi yamwoheje ngo voice note ndende aramubwira ati we ntuzajya ujya kuri bank ugahembwa ukagura ubugari
ujye wumva uri kubukoza hehe, yamubwiye amagambo akakaye ngo uri kubukoza mu maraso. Ubundi Bosco yongera kwicara avuga yuko ngo bari kumwohereza abantu ngo bamugirire nabi, aza kuvuga ko bashaka no kumugongesha ikamyo, ibintu nyine biba birebire. Bosco aravuga ati noneho wowe Pastor Mutesi uzakora ubukwe tuzagutwerera, nanjye ndimo nzagutwerera. Ati uru rugo nuva mudapfuye tuzamenya yuko ari iki, ari ibintu by'ubusambo n'ubutekamitwe uba wateguye. Bosco nyine akomeza kumuvugaho ibintu byinshi. Ejo bundi mwabonye ibintu bimeze nk'igitero n'ubundi kimugabagaho kivuga yuko ashobora kuba ari umurangi, ibintu byinshi bimuvugwaho. Uriya umupasiteri wundi witwa ngo nibishaka nawe amuvugaho, n'uriya mugore witwa Mugwiza amuvugaho, abantu benshi bakomeza kumuvugaho. Bivugwa yuko yanashwanye n'umuntu witwa Brigitte Pastor Mutesi igihe yavugaga ngo agiye Canada, ngahimba ibyangombwa nk'impapuro mpimbano, ngavuga yuko ahunze agatsiko. Mu kubivuga nibwo ngo Brigitte yazaga akavuga ati ngenda bizi yuko Mutesi atigeze agenda, inzu arimo genda yizi, n'ubu ngubu nagira nte nayerekana. Rero ngo bituma ashwana n'umuntu witwa Brigitte, kandi ngo bari inshuti rwose zigize zite z'akadasohoka zihorana. Muribuka nanone igihe Mutesi atukwa, yatutswe n'undi mupasiteri witwa ngo niba ari Fani, ntabwo nzi izina rye, ni umuntu wakundaga kuvuga ngo yavuye mu kibikira ngo aza gushaka umugabo nyuma. Urumva abantu benshi cyane bibaza impamvu Mutesi ashobora kumara umwaka umwe, 2, 3, 4. Ubundi biragoranye hano mu Rwanda yuko umuntu bamuvuga imyaka 4 ku izi mboga akagumaho atari umwinfluencer uzwi. Rero biravugwa yuko Mutesi ashobora kuba famiye yiwe ishobora kuba yafungishije umuntu witwa Bosco kubera ayo ma operation akunda kumukoraho. Si we wenyine, umuntu wese abonye amakuru arayavuga, ariko mw'iyi minsi umuntu witwa Mutesi ari kumuvuga cyane cyane. Muribuka ibintu yavuze kuri Mama Charlene, nawe amukoraho ibintu by'ama operation, ariko mw'iyi minsi umuntu yari yibanzeho cyane, yarari kuvuga Mutesi yuko ashobora kuba ari umuntu w'umugome cyane, kuko ari kugerageza kumuha ama voice note arimo ibintu bikakaye, ibintu biremereye by'umuntu utari umushumba, by'umuntu udakorera Imana. Ntabwo ari kuvuga ko ibintu amwoherereza bitavugwa n'umuntu wiyita yuko ahagaze mu isura, ahagaze mu mwambaro wo kuvuga yuko ngo ari umupasiteri, byakabaye bivugwa n'uwundi muntu. Rero reka dutegereze amakuru tumenye ngo Bosco yafunzwe koko cyangwa ntiyafunzwe. Ese koko niba yafunzwe yazize yuko yarezwe na famiye ya Pastor Mutesi, yaba yazize ibindi? Ubwo natwe turabitegereje, amakuru mashyashya twamenye kuri Bosco Empire twaza kuyabagezaho, ariko uwamureze si Pastor Mutesi, ngo yarezwa na famiye ye cyane cyane. Mu majwi haravugwamo abana biwe. Rero abantu bari kuvuga ati abana nubwo baba bamureze baba ari ibigoryi uko batazi ubucucu bwa nyina. Ntabwo bazi ko nyina adashotse, ntabwo bazi ko nyina ari umuntu utazi kwibikira ibanga, ibintu byose bishyira ku muhanda. Ari byo bituma abantu bagira bati, ari byo bituma abantu bamuganira, kuko nawe ntazi kwibikira ibanga. Iyo yabivuze natwe turabiganira, ntabwo rero dufite kumutinya, kandi nawe adafite kwihishira. Nicyo kintu gituma abantu bamuvugaho kenshi, ko nta kintu akora kizwi cyane cyatuma abantu bamuganira. Ahubwo yabishyize ku mihanda natwe turabifata tukagira dute tukabivuga. Rero dutegereze, ikiza nuko yaba atafunzwe, kuko umuntu witwa Bosco ibiganiro akora ni nk'iby'abandi bakora. Ikiza rero nuko yaba atafunzwe. Abaye ari ikosa akora, ntekereza ko yaba Mutesi ni umuntu na Bosco ni umuntu, bombi baragira bate, bombi bakosa. Ntekereza yuko ikiza atari ukuvuga ngo bamufunge, habaho ibiganiro hagati yabo bombi, bagasabana imbabazi, buri wese akamenya ibyo aganiriza, ibyo avuga kuri mugenzi we, akamenya umurongo ntarengwa kugira ngo babashe kubana mu mahoro, aho kugira ngo
ibiganiro gusa bitume kuba umuntu yavuga uwundi, ibyo bitume yagira ate bamujyana muri gereza, kuko mubizi nta cyiza cya gereza. Ariko simpamya yuko Bosco hari ikintu gihambaye yaba yakoze ku buryo Mutesi atamubabarira, atamwumva ngo baganire. Muribuka n'igihe umuntu witwa Bosco avuga yuko yahawe amafaranga n'umuntu witwa Godfather ngo asibe ikiganiro yari yakoze kuri Mutesi, avuga yuko ari umutego yari yatezwe. Ubwo rero umuntu witwa Bosco niba azi ubwenge acunge neza ibiganiro akora, niba wumva abantu bose baba bashaka kugira ngo ajye mu mategeko, agomba kwicunga akamenya ibyo avuga, akamenya uwo avuga uwo ari we, akamenya aho yamugeza, akamenya nyine umuntu avuga